albis lung dong apne subhai pi ha kani ka tuition class lung ba kani ka YouTube mentang ini batai ka way ka jingken jong gi class 10 kata ka badai nak exercise kan exercise sau ka jingkeli ka nomor nengkong ka banengkong te ka badai pang kini ki quadratic equation ngikan mau ane ngite bro ka quadratic equation ka don ya kene ka standard form ka standard form ka standard karkom bu ya kene ki kade ban nomor ha kene karkom jo kene ki quadratic equation kade ban nomor ax ha kene karkom ka standard form plus ax² plus bx plus c equal 0. Kani kata standard form karkom bu ya kini ki quadratic equation kini. Te uneu e pade udah tahu konstan. Ux udah variable. Lane nila banong unknown. Bangin tip Te uneu e ulak banlong unu nombar like no unot ulak banlong way ar like ter kat no ro like no unot ulak banlong sipol ulak banlong arpol ulak banlong kat no ro unai tama umdai pat unot ubiro kajo undai hi konstan kata undai way lani ar lani like ter kuntahi ux udai kumalong hi variable. Nang tadi usiro udah konstan hi ulak banong y r light kumta ter. Lain no ki x tekin nebe ki variable lani ki unknown reu ub badusi kene ki konstan ki pala banong y lani r lani light bat kumta ter. Te komong pi kene kata standard form jong kene ka quadratic equation. Tem tatung ini pet ya kene ki cingkelih ni. x²-5x minus 3 equal 0. Toto ngine penta here. Kajing klik ongkum no. x² plus 5x minus 3 equal 0. Hato kane ka long m kom kane ka standard form. Kane nipet kane. Kaya half na m. But kane ka standard form. To ngine penta x². Hakmat ulak ban don bed nomor lak ban long y into x tingin yo y into x² tingin yo x² hi takada kon thok te ngin suya mudur mentahang ne khamat bo don y te mudu thau yo u x² tingin don x² ni don so sin plus ni don so 5 u thau yo constant hi komong constant u badai u b ran haning ni don da u haka jong b ni don da u san tinggi don so x itu ni don biasa usain balak banong plus ne minus to compare long plus ne minus biang hi karang biang ni don so line bade uthau yo constant te constant ulak banong a b c te nomor uyang haka jong uyang haka jong u c te uneu 3 yang haka jong c pemut ka i long ne ka jong kalau ya serium a pemut 1 so x² 1 sa u sin plus te 1 sa u b buat tahu nomor te hang ni don nomor te 1 sa u x te hang ni x 1 sa u sin nya tahu sin nya ne te 1 sa u c buat tahu nomor te hang ni don 3 te 1 sa u 1 sa u equal te ni don equal 1 sa u not don not te na kata dawi sa ong hang ni which is in the form of ax² plus bx plus c equal 0 to kato situ kan ne karof te nomor kane kalau kane kayak kaju buat kane te kacing keliru yang kong check whether the following are quadratic equation kadai am quadratic equation te lada kadai ngina bau lada kan ni kacing keli kayak hapot kan ni ke quadratic equation ke standard form juga quadratic equation te kemur kadai lalu ngomong ini true or false
Te nomor bakane kaya hap bakane tiga ka long true ma. Te nak daung sa ne hence the given equation is in the form of quadratic equation ma. Kane ka given equation ne kane equation ki balada ai kaya serium bat kane ka standard form juga quadratic equation na ka daung is ong ba kane ka equation ka bangi ai ne baki ai ne ka long kum kane ka quadratic equation no. Te kini kilaban wan simak haka exam ko jong pi andre simak ro nomor ba ilang kot tang ini de ha ada ni so to ya ini ka mat ilayo ai simaks ma nomor ba hap for exam pidon kam tang to ni hi ilayo ai simaks ma. Te ngini apa so to isu da ka wai bede ka jingken te tungin ya pe mentah tungin ya pe sa kene ka wai ka jingkeli kata ka jingkeli ka ba sao ma ka on x² minus 4x equal x² minus 2x hato kane ka long m kata kaya hap na m bat ka standard form jong ka quadratic equation whether it is a quadratic equation hato kane ka quadratic equation te tungin ya pe kumang yu i hi ha kane ka standard form udah bandon baju 0 ha ka to kalian ma bat ki to ki constant ki variable ha kane kalian ndrai hang ni pade ki don mara siliang te ngara to angne here x² equal here x² minus 4x equal x² minus 2x te ngi habde ban ra no sane ke sane siliang e betaw not ma kuma e hang to not sa siliang sane siliang e betaw not te ngin hable kumno hane siliang ada don pa x² no x² minus 4x tengara asa une nomor kajing mu jo ngamta kalau ma sane siliangan bu setahun not ma te ya une beronang nasane ni habra no sane une ni habra no sane te une udai plus x² tidak cross equal kala yu ma la cross equal sane plus x un kala no minus x ma minus x² nomor une de plus x² te kala no minus x² une pade minus 2x un kala no yu hak un kala tang sign hak cakap minus la cross equal un kala no plus te nyo 2x santo ma te x² minus x² plus x² ma ngan suya cancel no hanto une pade minus plus 2 but minus 4 kalau kum ne minus 4 but plus 2 te dang yakhenya kane te ma hangning sa stang r ma sau sunu r sa r te nomor u he u minus ni thoda minus hanto te na kata kada hangne barang sa stang minus 2x nomor yakhen x² para x² x para x ma hanto te unong 2x equal 0 hanto to ngnya pet menta kane kay hap na ember kane ma kane ka form ka badon ne kay hap na ember kane sane ngi don x² sane pe don x² m don re to ngi laban don ni x ma constant don x² don te ka bang ni tang da ka bang su pet menta ngi tho ba kane kamya hap bat kane ngi tho no which is not in the form meaning to which is in the form ma which is in the form of une mata pada nomor kami hap to which is not in the form which is not in the form of ax² plus bx plus c equal 0 kami hap berkene dengan to which is not ma the hence ma the given equation kanika equation ba hene ka kadain am quadratic equation nomor kami hap tu kam dai the given equation is not a quadratic equation te kumne kan ni sa tu ta la kai hap yung it is in the form la kami hap ade yung it is not in the form of
quadratic equation bang try place tu kato tengin sebuteng susu ya kini ha kawai pade ke kelas 11 sibun.